Ассалаумағалейкум, Соке қандай? Уағалейкум ассалам, қандайсың? Жақсымын? Жақсы, Құдайға шүкір, өзің. Соке, бір суықта күлдіріп қойбайсың досым. Не, күлкің келеді? Ооба досым. Манайын отырып қояйын ба? Ооба. Екі зубачка тоқойда сүйлөшүү отырса, алдынан бір кирпичиден өтүп кетип берди. Экөө бири-бирин карап. Ами, биякта маршрутка жүрөбү деп койду. Анаң дагы калганычы? Сен узагыраак күлгүң келип атабы? Ооба досым, көбүрөөк күлдүрчү. Узагыраак күлүш үчүн 3-4 январда Бишкекте филармонияга барып, ошектен узагыраак күлсөң болот. Эгерде ага жетишпей калаган мен Ошто болом дей турган болсоң, 6-7 январда Ошто драм театрда болот. Жок, мен Жалал Абадтамын, Манас шаарындамын дей турган болсоң, анда 8-inde Барып театрында болот. Кели ошектен узундаак күлөбүз ба ошондо? 2,5 саат жыргап күлөсүң. Рахмат Соке. Мен шашлык иштеп. Ассалаумағалейкум, Соке қандай? Уағалейкум ассалам, қандайсың? Жақсымын? Жақсы, Құдайға шүкір, өзің. Соке, бір суықта күлдіріп қойбайсың досым. Не, күлкің келеді? Ооба досым. Манайын отырып қояйын ба? Ооба. Екі зубачка тоқойда сүйлөшүү отырса, алдынан бір кирпичиден өтүп кетип берди. Экөө бири-бирин карап. Ами, биякта маршрутка жүрөбү деп койду. Анаң дагы калганычы? Сен узагыраак күлгүң келип атабы? Ооба досым, көбүрөөк күлдүрчү. Узагыраак күлүш үчүн 3-4 январда Бишкекте филармонияга барып, ошектен узагыраак күлсөң болот. Эгерде ага жетишпей калаган мен Ошто болом дей турган болсоң, 6-7 январда Ошто драм театрда болот. Жок, мен Жалал Абадтамын, Манас шаарындамын дей турган болсоң, анда 8-inde Барып театрында болот. Кели ошектен узундаак күлөбүз ба ошондо? 2,5 саат жыргап күлөсүң. Рахмат Соке. Мен шашлык иштеп.